мавсими варзишии имсола ба поён расид. бархе аз варзишгарони тоҷик дар соли 2021 дар мусобиқоти ҷаҳониву қитъавӣ ва байналмилалӣ ба як силсила дастовардҳо мушарраф шуданд. дар ин гузориш нигоҳе дорем ба бурду бохти варзиши тоҷик дар соле ки сипарӣ мешавад. дастоварди бузурги варзишии сол ба Темур Раҳимов марбут аст. ин паҳлавони 24-солаи тоҷик дар мусобиқаи ҷудо Гранд Слем ё тоскулоҳи бузург, ки дар пойтахти Озарбойҷон шаҳри Боку баргузор шуд, дар вазни беш аз 100 кило бо медали нуқра ва ҷоизаи молӣ ба маблағи 3000 евро сарфароз шуд. зимнан Темур Раҳимов дар таърихи ҷудои тоҷик нахустин барандаи медали нуқраи мусобиқоти силсилаи ҷаҳонии Гранд Слем гардид. Темур Раҳимов инчунин имсол барандаи медали биринҷии қаҳрамонии Осиё дар Бишкек, медали биринҷии мусобиқаи Гранд Слем дар Абузабии Имороти Муттаҳидаи Араб ва ғолиби ҷоми президенти Тоҷикистон шуд. ҳамчунин Раҳимов парчамбардори ҳайати варзишии Тоҷикистон дар маросими ифтитоҳи бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар Токио буд. Темур дар оилаи паҳлавонон ба дунё омадааст. ман аз хурдӣ гӯштингро дӯст медоштам ва як рӯз падарам ҳамроҳи бобоям гирифта маро ба пеши устод оварда мондан. Падарам гӯштингир буданд, тағоям гӯштингир буданд. ман аз онҳо ибрат гирифта ман ҳам соҳаи гӯштингро пеш гирифтам. Акмалиддин Каримов паҳлавони 31-солаи тоҷик дар қаҳрамонии ҷаҳон, ки дар шаҳри Тошканти Узбекистон доир гардид, барои аввалин бор ба гирифтани медали тилло сазовор шуд. ӯ дар вазни то 58 кило баъди 3 пирӯзӣ ба рақибонаш аз Тринидад ва Тобаго, Марокаш ва Қазоқистон ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ пайдо кард. ман 4 дафъа дар ин чемпионати ҷаҳон сазовори медали нуқра ва 3 маротиба дигар сазовори медали биринҷӣ гашта будам ва имсол хеле кӯшиш кардам ки бо ин дар ин чемпионати ҷаҳон медали тилло ба даст биёрам. хушбахтона бо паҳлавонони пурқувват 3 ғалаба ба даст овардам ва дар охири финалӣ қаҳрамони ҷаҳон аз Федератсияи Россия Саян Хертек буд, ки хеле ҳарифи асосии ман, ҳарифи пурқуввати ман Саян Хертек буд. ман бо як тайёрӣ хуб баромадам. хушбахтона ин паҳлавони русро мағлуб кардам, ба орзуи деринтизори худ расидам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардоштам. зимнан Акмалиддин Каримов баъди Саидмӯмин Раҳимов, Беҳрӯзи Хоҷазода ва Хушқадам Хусравов чаҳорумин паҳлавон аз Тоҷикистон аст, ки дар риштаи самбои варзишӣ ба унвони қаҳрамони ҷаҳон даст ёфтааст. вай инчунин имсол барандаи медали нуқраи ҷоми президенти Федератсияи байналмилалии самбо дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия гардид. дар мавсими имсолаи варзиш бархе аз духтарони тоҷик низ дар мусобиқоти байналмилалӣ муваффақ шуданд. Миҷгона Самадова дар ҷоми ҷаҳонии бокс дар шаҳри Нижневартовски Русия медали тилло ба даст овард.
او در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو بعد 3 پیروزی بر رقیبانش از مغولستان، لهستان و روسیه به دور نهایی راه یافت. میجگانه در فینال منگونسران بالسن مغول را شکست داد. میجگانه سمد و در موسم امساله اینچنین در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال برنجی سرفراز گشت. بغیر از مدال به او جایزه مالی در حجم $2,500 ایالات متحده آمریکا سپرده شد. خاطرماندترین لحظه برای او همان لحظه ای بود که به پایه مقام اول برآمد و آنجا سرود ملی تاجیکستان صدا داد و پرچم کشور برافراخته شد. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 23 ساله ترتیب یافته است، بار اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. مرحله نهایی مسابقه میان جوانان تا 23 ساله با اشتراک 16 دسته بهترین قاره سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. دسته منتخب المپی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی موبین ارگاشف در مسابقه انتخابی گروهی بی که ماه اکتبر امسال در دوشنبه دایر گردید و دسته های لبنان و نیپال غلبه کرده از تیم ایران شکست خورد و در نتیجه جای دوم را از آن خود کرد. مسابقه در 11 گروه صورت گرفت. طبق نظامنامه غالبان گروه ها و 4 دسته بهترین جایهای دوم به حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 مشرف شدند. به این ترتیب دسته های منتخب تایلند، عربستان سعودی، ترکمنستان و تاجیکستان که در بین دسته های جایهای دومی گروه ها نشاندادهای خوبتر داشتند، حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 را پیدا کردند. من امسال دسته استقلال رو با لیگ چمپیون‌های آسیا راه دادند که آنها در سال اول اشتراک خود تا مرحله یک فینال برآمدند. البته این خیلی دستاورد بزرگ است. سال 2021 برای ورزشکاران تاجیک سال امتحانی جدی بود، ولی همه 10 ورزشکاری تاجیک در المپیاد توکیو ناکام شدند. بهادر عثمانوف، شباس نعمتاللهیف، سیاوش ظهوروف هر سه اوید به بوکس، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاه اوستاپیریان و تیمور رحیموف هر 4 اوید به جودو، اناستاسیا تیورینا و عالمجان ایشانوف هر 2 اوید به شناوری، ایلدار احمدیف اوید به ورزش سبک در توکیو نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از بین کشورهای آسیای مرکزی و سابق شوروی تنها تاجیکستان به مدال ماند. متخصصان ورزیده ساحه در میز گردی رادیوی آزادی برای اصلاح وضع و آمادگی خوب ورزشکاران تاجیک به بازی‌های نوبتی المپی سال 2024 در پاریس فرانسه پیشنهادهای مشخص کردند. اگر خوب میشد که امروز همین کمیته را باید که کمیته تربیت جسمانی ورزش رو در علیحدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمام متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند، متخصصانی که در ساحه ورزش باید که عنوان داشته باشند که در همین ساحه کار کنند، به قدر مربی و ورزشگر باید که رسید و همچنین باید که یک دسته در یک مرکز آمادگی دسته‌های منتخب المپی باید که در تاجیکستان باید که فعالیت داشته باشد. همچنین در رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی نیز نتیجه‌های پستی ورزشکاران تاجیک در المپیاد توکیو 2020 انتقاد شد، ولی تا حالا مسئولین ساحه به تنقید و پیشنهادهای متخصصان و کارشناسان و هواداران ورزش واکنش نشان ندادند.